Rồi, anh chị tâm phải Good Friday min mà kawang ngau tam yang lao china se mong mai se ya kawang da yoba yong ngonang tenya ka to nyu kong kam bo ba chiso krasa anulang china li bu ni se ado Good Friday kawang da yoba kam bo ni ngonang tamano hado kia kan jama sebe chime yok ya boy yoy mangoyanga yoy nok mangoyanga chiso krasa chine kat fari tang ba me sanga li bu se tai to yang kawang ngau chai molak chine anyo yoy ayen kawang yakta panna phai tenya alo ni yichi ayam ba chiso krasa chine li bu ni se tai do oi ran kawang phai da yo ba khama jangan chipu ya molak chine do chane tam nang yang atau teman kami bah kawang ngau kami yang lagai atau cai buka ya muilan mui mantau kelaksa mongem ayong fai do kawang dah yub yang kawang ngau tam atau kia teman fai ya apa hunang sa teman fai kawang ngau ia dai sama hema mai cha lupa tam lak cine teman fai pa jai mana kong dah hebak tam nang Matthew chapter 26 verses 20 to 25 tau teman fa inang au ba an ngoi pelan panmani fai halak china I khau ma sot hayang ei man hayang hawan de I ating ma tawa numang de inang numan yo ma si cha tau fan na phala eman yo nga mong myang hayang cha me cha sa I de yungan ba ating ma hatawa tawa iya chani awa afai siang chama yak khungang hanang iya tau fana fala I chang nyanang mobu kia kada ha tainang hayang boy au kaya kada ha fana fanang tau ba kada chingne onyu kai tau ba kada chingne I yebu bu samai ha sebu
Judas awe ifan nafa iya jani konyoba ating ma nanga ada ika iya ide nanga iyanggi teman fai jiso krasa kakau nyuda pailak ayang anulan jene yan dobu falak atau kawang taitem nang moyanggi ayang bawa jiso krasa Pana faya bay, au yenda chiso krasa yawya bay, atau kata cina uju kai sebo tau nginan. Hang cina, isang laka tawa, mongbu moyangge, Isaiah 53 verse 10, mulai wanda teman bay atau nginan. Chiso krasa sanglak, chiso krasa rilak, atau kawang monggo mayang kesa Isaiah iba kaya ngabot man kaya hataw nginang teman tau hasabu so si buah ima kinatam Isaiah chapter 53 verse 6 melewat teman kaya hataw nginang ifo hayang amyang fa dilap cina ya ate Isaiah chapter 53 verse 8 melewat hadaw nginang hadaw kiyo ba chiso krasa ketsamen pe sama oba sapa yobang mayabay ating ding ma daw kiyo chiso krasa folak china paya ho yabot man bay Matthew chapter 26 verses 47 to 56 melewat teman bay atau nginang imam yang hanguyin ang sibu ayang bachisto krasa fo yang Jewish authorities Caiaphas way banok kaya ate yang ngapan jing ma iyong natam ida sang natam ida sausin natam putman pa atau nginang Matthew chapter 26 verse 57 lewat hadaw nginang Roman government siso daya apaya ngapan jeng machiso krasa yung natambu John chapter 18 verses 31 to 36 Pilat siso ma ngapan jeng chiso krasa ya ada yang gi yang chiso de ngawatong manda chiso hango yichan Pilat tong yang gi nanga amba Jiso chan nanga iyanggi tokama daw kiya jiso krasa fo ya yang akan fima kuba jalia yang kata yang jalia ngapan jing maya akama hango yebo yeben si bude jiso krasa de yawali bud man fai ada nginang teman fei jiu jiang ba se ide yong ayawali ide ipo pawe ide sate ya ken bodo ginan Pilat isu kowe oba ngapa lakchine ya pa ya imang mangibu jingne Pilat yang ge nang ado kawam aha jingne nang ngafan da phasi wande Pilat akong de yang ge tawa ima amyang hanggoy yungi John chapter 19 verse 4 madaw nginang ayang jiudi wang lamme obay man mobu ni kamnong ngobo kata jalalang ngaywan de akong de Pilat de dong yang ge para pa saya Krista akong konggambo imani yang ge para pas landau ayang chiso krasa tangbe matoy daw se ingman botman fe hataw nginang taw jene Pilat i yaktu ayang sebay lanyang me chiso krasa fanna fa botman fe Matthew chapter 27 verses 27 to 30 mong malewan de teman fe hataw nginang to kwa chiso krasa tambay me taklak chingne seba lana woi de yang ki
Kawan dah cisok kerasa dah ibau bau ida hu so tahu atau ke sangat tambut manfai atau ngenang. Kaya nga cisok kerasa boleh dah yang sangwan yui atau dia ada yang cisok kerasa tambah matak yang ke tambah matak wan dah cisok ngau banyak ngau buat atau ngenang. Awang ba ngau ngau jaya yang ke Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Uba, iman tamang window. Hang ching iman hangi lingnang iman Yeshua. Luke chapter 23, verse 34 le wanda hadong inang. Yeshua ma, iyang ge. Kuba kata de iyang ge. Today, thou shalt be with me in paradise. Tani mo nang afay, jeng mayoy jeng mangolak sa Luke chapter 23, verse 43 mga badaw ngayon. Oba chiso sa inyo ngiya pa inyo de iyanggi. Sako nang ha tau me. John chapter 19, verse 26 madaw ngayon. Kaya nga, Jiso yang Pelisu wama, Eloi, lama sabachthani. Kawang, hangna nang atau winbusi sa Matthew chapter 27, verse 46 mengapa daw nginang. Ngasu wami yang li nangge. John chapter 19, verse 28. Woksuma iyangge, it is finished. Asaitim dage, John chapter 19, verse 30 mga batong inang. Nyechuwa machiso iyangge, Father, into thy hands I commit my spirit. Luke chapter 23, verse 46 ma. Uba, nang yakta yaha fanang sa chiso krasay. Tambah mengoyang ngau fanyit ngabot teman betong inang. Kaya nga tambah lau mayang ke. Obay liya bay liyang bay Aramitya mabu Joseph paya mangyayang ke. Kaya nga ba wangyang machiso krasa dangda lo bay hadon Nicodemus yung paywan bo api may bu. Hado yang foa, Jiso kerasa, mangcong maya ada yang mangubut manfai, hado lain lewan data onginam. Saat moise, hado Jiso kerasa, tambah mabu yang isi bu nyema, mong ta wanda tu mana walai yang kia wanda, yang api maibu, saat moise hado manam. Temannya ni baca Jiso kerasa. Nang yang cingnasa tampem dah moisa ayan pada fabot man paya tau nginam. Jodas karut ipin yoma bau hiba jamaya paya Jiso krasa yau tam yage. Cingna onyu kai se Jiso ngapa tau nginam. Teman kresan katalan. Teni jodas karut kia Jiso kerasa yawa tambo, Jiso kerasa ta yawa le tambo, nang yang atau ne cia, kemana atau teh tahu ha? Jiso teman cuma se iya yang pernah fayange, nang yo Jiso cuma hangi ling laksi, teman Jiso kerasa hangi falaksi, teman atau teh tahu ha? Jiso teman anu cuma Sangbu nanyangge, sausibu nanyangge, temano hangsin na sanga kawang sausan nangge, hangsin na sangbu nanna kerasan namyang nangge, temana daw chama day nyawa. Jiso kerasa hu sau yangge, ida iba bau yangge, ida yawali tam yangge, adaw tay tawande, temana ijing nasa tuwi may hango malingo. Tau kay tau kan mo kerasa namenan. Temana daw ba Good Friday me? Jiso kerasa nang cingna sangay bombote ito yay.
Jiso krosa iyan tang bem demo isa fana fa bu teman ada utai tau ya. Hadau utai to menga ma teman jamaya tu sima. Kawang tanda baya. Ayang teman jiso krosa ke cemen besama. Hangga sampai yo ya bai. Hadau ke teman nu cime teman iyan fana fa ose. Hadau kawang ngau kai tam ya nong. Jaya pada nasi tu kawang ngau moi mansi. Opun menga ma ngani bu anyu ni. Easter Sunday hadau meo. Atau ba channel mamu teman baik kawang ngau tam yang ngolak moi lana yo patan kayo sa do ngau channel tamnang to teman baik yo bu hebak ya kanen acho ba yen kawang nang fa bo do ba ni yo yong china nang ya sanjale minyong fa boy nang ha chi so cross anulang to man chana fa na fa yang ge nang ya sanjale minyong bo fa nang denyo sen kresan ka dalana atau to kawang ngau chai de Jungan ba kawang mandi lapan nga moy mantam si. Oh coba yen kawang hayang mabu kadalan nang kem jeng da pai yo ya boy. Yo jeng mau yen nang ngau caya pai iman taman nang moy man pai tam si. Oh coba kawang yen tak masangai. Sau si mo bai moy abai iman jene lapan daw tay daw nang chiso prasa nang bubo nang tuinyo ikaya. Atau tak heden kung man ang acawa tam si. Jinso pala nilakpan ng ayan dyan. Wang dam mo nang ilakpan ng afatam si. Chow ba yung kau na yakta. Doon mo po nila na sa ipan na fa. Nang dahil minyong ufa yung po tulan na siyo ba ng mga iyaw.